Od 1960. godine najveći hrvatski filozof po imenu Vladimir Filipović se uvijek upitao jedno te isto pitanje, a to je zašto ptice lete. Neki kažu zato jer oni imaju krila, a mi ne. A ja, najpametnija osoba na prostoru Balkana, kaže oni ne poštuju zakone fizike. A sad ja imam jedan jako dobar razlog zašto ptice ne lete, a taj razlog je ne smije otići na nikakav javni transport, a to znači da ne smije otići na HŽ vlak koji će kasniti maksimalno 15 minut ili na Čazmatrans, jedni bus koji postoji u Hrvatskoj. I najgora stvar, ne mogu da otiđu na fake taksi, a kao što svi znamo, fake taksi je najpopularnija stvar na YouTubeu za da se osobe. Ako se upravo sad pitate zašto ptice ne smiju ići na javni transport, vi pitate krivu osobu. Trebate da pitate osobu koja ima IQ kamena. Znači bilo koja osoba koja mrzi predmet po imenu tjelesna i zdravstvena kultura. Ako ste razočaranim ovim odgovorom, isto kako i ja sam bio razočaran nakon što sam kupio Prison Scissoring okusa štilja i očekivao da bude ljuto, ali na kraju nije. A sad je napokon odgovor na najvažnije pitanje koje je postavio Vladimir Filipović, a taj razlog je jer im treba voćni vrt, multivitamin, okus nekte, a ne okus grožđa, jer kao što svi znamo, sokovi okusa grožđa su zračeni protiv Astropipikusa. A sad, nakon što ste saznali razlog zašto ptice lete, odite van i pokažite bilo kojoj ptici, a po mogućnosti da je golub vaš voćni vrt, multivitamin, okus nektara i srednji prst. A sad se pretplatite na ovaj kanal i stavite rakad, po mogućnosti da dobijemo barem 2 lakta u ovom videu, da mogu upasti u YouTube partner program i da mogu početi hraniti svog zamrca, papagaja, koji dušno mrzim, 2 svinje i 27 kokoši i da mogu pratiti alimentaciju.